Yes, nibyo ndagusuhuje ngo waye n'ikaze kandi namakuru aka kanya agezweho, amakuru yihutirwa cyane. Urabizi twibanda ku makuru ari kuvuga umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari, aho twibanda ku mirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Congo FARDC, aho kiri gufashwa na coalition y'ingabo zitandukanye zirimo n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse nacyo kitorohewe kugeza kuri ubu tuvugana. Inkuru zigezweho ni inkuru zikomeye cyane. Umutwe wa Red Tabara wamaze kwigaragaza nkaho wamaze kuba wakora ibitangaza. Inkuru zituruka Bujumbura na Gitega biravugwa neza ko ari ikikango gikomeye cyane nyuma yo uyu mutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wamaze kubona imfashanyo, inkunga ikomeye cyane, aho iki gisirikare cya Red Tabara, uyu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukomeje kugenda ukora ibitendo bikomeye cyane. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wamaze gucakira intwaro karabutaka. Bivugwa neza ko abanyakanada, ndavuga n'abarundi benshi cyane, bamaze kwihuriza hamwe babarizwa mu gihugu cya Canada muri diaspora, biyemeje gutera inkunga uyu mutwe nyuma yo kubona neza ko icyo uharanira ngo gifite agaciro gakomeye cyane. Ku ikubitiro habanje Madamu Pamela, umwe mu bamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, akomeza kwerekana neza ko yaturutse mu gihugu cya Canada aje kuba yakorana byihariye ndetse byeruye n'uyu mutwe wa Red Tabara. Ubu ntabwo ari uyu wenyine, bisa nkaho uyu mudamu Pamela yaba yaramaze gukora sensibilisation ikomeye cyane abanyakanada, ubwo n'abarundi bafite ubwenegihugu bwa Canada ndetse n'ibindi bihugu. Aba bose bamaze gushora idolari mu kugura ibikoresho bikomeye cyane. Bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugira abanzi bakomeye cyane ndetse bakakaye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibi byose biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana imyitozo ikakaye ya Red Tabara, noneho bivugwa neza ko yatangiye no gukorana n'igisirikare cya leta y'u Burundi. Amakuru yavugwaga ko hari abasirikare bakomakomeye mu gisirikare cy'u Burundi bagenda bakorana ni Red Tabara mu ibanga rikomeye cyane kubw'inyungu za bamwe mu bakuru muri iki gisoda cy'u Burundi. Ibi nabyo byamaze kugenda bijya hanze kuko hamenyekanye amakuru ko hari abasirikare bagera kuri 30 basanzwe bigisha igisirikare cya leta y'u Burundi imyitozo ikakaye, ndetse ubwo birumvikana neza ko ari abatrainer. Abangaba bagaragaye ndetse bivugwa neza ko bamaze no gutoroka igisirikare cya leta bidasubirwaho. Aba bamaze kugenda gukorana ndetse banatoza imyitozo ikakaye igisirikare cya Red Tabara. Benshi bamaze kwemeza neza ko ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze kuzengurukwa hirya no hino, ndetse ibi bikaba byatangiye kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Kuri indi mipaka ndetse yose y'iki gihugu cy'u Burundi biraza gusaba imbaraga zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko bishobora kuza gusaba General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye kuza gucyura ingabo ze ziri ku butaka bwa Kongo, nazo zitorohewe. Ndi bukubwira ibiri kuzibaho kuri ubu ngubu, noneho byabaye ibirori bikomeye cyane. Izi ngabo rero zishobora kuza gutanga umusada ku butaka bwa leta y'u Burundi, mu gihe Red Tabara yo yamaze kuba yasizoye. Amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara ishobora kuba igiye gusa naho ishaka gukora impinduka muri iyi guverinoma y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi kigamijwe n'iki? Red Tabara ivuga neza ko ari abarundi bahejejwe hanze y'igihugu, ndetse abarundi bagiye bameneshwa kuri iyi ngoma ya Perezida Neva, ndetse abarundi baharanira impinduka zikomeye cyane za guverinoma y'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arakora ibishoboka byose ngo abaturage b'u Burundi bongere kumugirira icyizere, aho uyu mwaka ugiye kuza hari amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse bigasa nkaho igihe gisigaye ari gitoya ngo babe bakongera kujya mu matora. Nyamara abarundi bavuga neza ko ibyo byose byateguwe, ndetse propaganda zamaze gukorwa ko hazaba amanyanga akomeye cyane muri aya matora, kwiba amajwi ndetse na kope karahabutaka. Ibi rero Red Tabara ikavuga neza ko itagomba kubyihanganira, ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva nawe yarakwiye kuvaho maze hakayobora abafitiye urukundo ndetse iki gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kugira abaterankunga benshi cyane. Ku ikubitiro nakubwiye uyu Madamu Pamela wamaze no kuba agera hano ku kibuga cy'imirwano, aho bivugwa neza ko uyu mudamu yanagaragaye mu ishyamba rya Kibira
aho amakuru yemeza neza ko yamaze no gusura uyu mutwe wa Red Tabara awukorera imyitozo ndetse nawe ufite ibirindiro bikomeye cyane bikakaye. Icyateye benshi cyane ubwoba nuko hamaze kumenyekana neza ko iki gisirikare cy'u Burundi binyuze mu butasi bwacyo ko Red Tabara yamaze kwibikaho akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Ibi byose ni inkunga ndetse nka fundraising yagiye ikusanywa n'abarundi bari muri diaspora. Uyu mudamu Pamela asa naho yamaze gukora impinduramatwara ndetse yamaze kugenda yumvisha aba diaspora bari mu bihugu bitandukanye ko leta y'u Burundi igomba kuvaho, ndetse Red Tabara nawe yamaze kugira motivation ikomeye cyane, intwaro, ibikoresho karabutaka bya gisirikare. Amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara yamaze kubyibikaho ndetse ishobora no gutangiza ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Kwibutsa neza ko Red Tabara itari kure y'u Burundi kuko abenshi uretse ko bari mu bice bitandukanye hari n'abari ku butaka bwa Kongo, nkuko igiye ifite amapariti ariko imyitozo igice kiri meni aho bakorera imyitozo baraks zabo zerereye hariya mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira ni ishyamba rinini cyane riri ku butaka bw'u Burundi ariko rikaba ishyamba riri hafi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubu tuvugana rero ngo niho imyitozo y'iyi Red Tabara ikomeje kugenda ikorerwa. Red Tabara kandi yakomeje kubona indi mitwe ikomeza kugenda yiyungaho yiganjemo imitwe nayo ibarizwamo abarundi bavuga neza ko bameneshejwe ndetse batahawe agaciro ku butaka bwabo, bigasa naho perezida y'igihugu cyabo akomeje kugenda akora amakosa akomeye cyane. Ubu tuvugana ikindi giteye inkeke, imiryango y'abasirikare no kuvuga n'abafite abasirikare muri iki gisoda cy'u Burundi, aba bose bakomeje kwinubira uko ingabo zabo zikomeje gufatwa, yaba kujyanwa ku rugamba rutapanzwe, yaba ibyo bakorerwa byo kwitabwaho. Bakavuga neza ko nta na kimwe gikorwa muri avantage z'iyi miryango, ibikomeza no kugenda bibabaza benshi cyane. Bikavugwa neza ko ari nabyo biri kugenda byongera abanzi b'iyi ngoma ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru zirakomeje kugenda zigaragaza ibimenyetso bivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi batamucira karuru tega. Bisa nkaho iki gisirikare uretse abakiri mu mabatayo yabo bakorera ku gitsura, ariko abenshi bamaze kwinangira umutima, dore ko abenshi basigaye bawoherezwa no kujya kuri ubu butaka mu mirwano, bagasa naho babirwanya, ndetse aho n'ibihano by'abanze kujya kuri uru rugamba byamaze kugirwa igihano cy'urupfu nyuma yuko hagaragaraga gufungwa bya hato na hato abanze kujya muri uru rugamba. Ibi byose biragenda biba nk'umutwaro uri gukorerwa perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kugira opponent ukomeye cyane umurwanya, ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ingabo, igisirikare cya Red Tabara gisa naho kije mu isura nshya, aho bisa naho cyamaze guterwa inkunga n'aba bayobowe n'uyu mudamu Pamela waturutse mu gihugu cya Canada, ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Abakomando bakomeye cyane ba 23 bongeye gukora imyitozo nabo muri ibi birunga nk'uko amakuru abigaragaza. Nyiragongo ni hamwe mu habereye iyi myitozo nk'uko bivugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko yari imyitozo ikakaye, ariko ari imyitozo yarashe inyoni ebyiri hakoreshejwe ibuye rimwe. Yari imyitozo yari iri kwitozwa n'aba basirikare ba 23, ariko kandi muri ibi birunga hakaba hari indiri ikomeye cyane ya FDLR ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Aha rero ngo niyo hakorewe imyitozo. Amasasu menshi cyane yarashwe yerekezaga muri ibi bice izi ngabo za FDLR ndetse na Wazalendo zirereyemo, ibintu byatumye ibyari imyitozo bigaragaza nkaho aya masasu atigeze apfa n'ubusa, kuko yahitanye benshi cyane muri bo, dore ko yari imyitozo ikakaye cyane yari irimo no kurashisha imbunda ziremereye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha hitwa Rugari humvikanye ibiturika biremereye cyane byari byamaze no gukuramo abaturage umutima, ndetse bahiye ubwoba. Biza kugaragara neza ko no muri ibice ahubwo bya Nyiragongo habarizwaga ingabo za leta ya Kongo, nk'uko amakuru bivuga neza ko zahapangiraga bimwe mu bitero bishobora kuza gutera umujyi wa Goma. Amakuru aragaragaza neza ko 26 mu gisirikare cya FARDC bapfuye muri iyi myitozo yarasaga muri ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse n'aba ba FDLR hariya mu birunga bari baramaze kuhagera. Andi makuru akagaragaza neza ko nanone haguye abawazarendo bagera kuri 36. Aba FDLR bo ni benshi cyane kuko n'indiri yabo nk'uko amakuru bigaragaza byaje kurangira bashwiragiye ndetse bakwiye imishwaro. Biza gusa nkaho iyi myitozo yakoze ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'imirwanire ya 23. Izi ngabo zari zerereye muri Nyiragongo ahitwa Rugari ndetse
ndetse no mu birunga. Bisa nkaho hatari nyinshi cyane ku buryo zishobora kuza guhungabanya M23, ariko amakuru yagaragaje neza ko cyari igitekerezo cyiza nabo cyo kubahakura kugira ngo badakomeza kugenda bagaba ibitero mu baturage nk'uko byagiye bigaragara. Nyamuragira nanone haguye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya FDLR. N'imirwano M23 yakoze ikimara kubona neza ko hariya mwabira bice hari kubera ibisa nkaho ari ugupanga ibitero shuma bizajya biza gusahura abaturage ndetse no guhungabanya umutekano w'abatuye Goma no mu nkengero zayo. Hahise hakorwa operasiyo z'abakomando ba M23 mu birunga nk'uko amakuru bigaragaza. Operasiyo zageze no muri Nyamuragira, ibintu byagaragaje neza ko hari igisa naho kiri kwategurirwa. Abasirikare ba FDLR batunguwe n'ibi bitero by'abakomando bizi ntare za Sarambwe zabaguye gitumo ndetse zirabacucuma, induru ziravuga. Amakuru agaragaza neza ko nanone ahitwa kuri Plene M23 yafashe ndetse iza gukubita itabariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abadede bari bahari. Nimvuga abadede uze kumva abasirikare b'u Burundi, ubwo nyine wamaze kubyumva ko twageze mu bice nka Sange. Ukimara kumva muri Plene imirwano irakomeje ku mpande z'igisirikare cya M23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi. Ubu tuvugana ahangaha muri Plene imirwano ikomeje gufata urundi rwego. Amakuru ahaturuka aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi ariho cyacaga kindirira mu bice nka Sange nyine nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse amakuru akagaragaza neza ko M23 yari yamaze neza kubona neza ko igisirikare cy'abarundi ariho gikoresha nka panya kugira ngo kinjire muri Sange. Cyahise cyatega nambushi zigera kuri 2 zahitanye abasirikare 6 b'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho M23 yamaze gufunga inguni zose mu bice bitandukanye nyuma yuko ibice bigaragaramo imirwano byose hari kugaragara intare za Sarambwe ziri gutabara. Ndetse ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko hari ubundi bwirinzi bukomeye cyane bwamaze kujyanwa Minembwe nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone kandi igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza ibikorwa bisa naho hari ibikorwa biteye isoni nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na M23. Itangazo rimaze kujya hanze aka kanya ry'umutwe wa M23 rirerekana neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwibasira ibice bitandukanye kiharasa ndetse gikoresheje drone z'intambara ziri kurimbura, ndetse kuri ubu ngubu zikomeje gukora ibisa naho ari bya by'intambara. Amakuru aravuga neza ko nanone igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kurasa ku Mushaki mu isantre neza, aho bakekaga neza ko habarizwa abasirikare b'igisirikare cya M23 ngo harimo bakuru nyamara ari ibihuha. Byaje kurangira bihitanye abaturage benshi cyane bo mu isantre ya Mushaki. Ibintu byanatinze cyane biza kurangira bamwe bahungira ahitwa Ngungu ndetse ahandi bahungira Ruvunda nk'uko byagaragaye mu itangazo. Ariko kandi ntabwo ari ritangazo gusa, akomeze kugenda hasirikira byinshi cyane mu bikorwa by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho biri kugishyira mu ntambwe 18 bishobora kuzatuma iki gisirikare kisanga kiri gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'inkiko. Inkuru ziragaragaza neza ko imirwano ikomeje mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ibice biri kuberamo imirwano cyane kugeza ubu imirwano yimukiye Uvira. Amakuru aravuga neza ko mu bice nka Puezero M23 yamaze kuba itakazamo igice gitoya gifitwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko igice kinini nka 70% gifitwe n'izi ntare za Sarambwe zikomeje kugenda zisunikana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo babe bakongera kwigarurira iki gice cya Puezero kiri strategique mu by'urugamba cyane nkuko byagiye bigaragara mu bice nka Kisangani, Warikare ndetse n'ahandi. M23 nayo ikomeje kugenda ihumvikana nkuko byagiye bigaragazwa. Igisirikare cya Kongo kiri kugorwa cyane muri uru rugamba mu bigaragara, ariko benshi cyane bari kugaragaza neza ko bisa nkaho Tshisekedi yari yiringiye inkunga ituruka muri Amerika, none Amerika nayo ifite ibibazo byayidugaritse. Iran ikomeje kwibombarida ndetse ihereye kuri Israel bafatanya umunsi ku munsi. Ibintu byatumye bisa naho Tshisekedi atewe umugongo na Trump nawe ufite ibibazo bitamworoheye. Bisa nkaho akimuhana nyine kazaza imvura ihise akawa mugani. Ibintu bikomeje gutuma Tshisekedi n'ingabo ze basa naho bacitse intege ku buryo ibyo bari bizeye nta na kimwe bigeze babona ku gihe, ndetse bisa nkaho bitazanaboneka. M23 rero niho iri guhera ya advancinga ndetse ikabakubita inshuro, nubwo bisa naho bitoroshye mu bitero igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora mu baturage.
ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye za Baraka hongeye kumvikana imirwano, amasasu yongeye kungikanya, benshi bemeza neza ko ari ingabo za FDLR zongeye guhangana na M23. Nanone kivugwa ko mu bice bya Pwezero hongeye kugabwa ibitero binyuze ku butaka byakozwe na Wazalendo zifatikanyije na FARDC. Nibyo koko ingabo za Twirwanaho zongeye kubyemeza, ariko zivuga neza ko zabashije guhagarika ibi bitero ku buryo bivugwa ko nta basirikare b'iki gisirikare cya Twirwanaho baguye muri ibi bitero, uretse ko nta n'abarundi cyangwa se izi ngabo za Wazalendo na FARDC bahaguye, ahubwo babashije gusubizwa inyuma n'inkomere nyinshi. Ubu tuvugana ibintu ntabwo byoroshye. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwire ikijyanye n'ibikomeje kugenda binugwanugwa ko M23 yagarutse mu bice bya Sange, Kabunambo, ibice bitandukanye byose Plaine de Ruzizi, ibyatumye igisirikare cya leta ya Kongo cyongera gushya ubwoba. Ubu tuvugana bikaba bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asa naho yamaze kuba yashya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kongera kunanirwa guhangana, kugeza ubwo abarundi aribo bari bamaze gushyirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo barebe ko bakongera kuba bakora byinshi cyane mu byo bari bategerejweho. Ariko ubu tuvugana bisa naho aba barundi nabo batagishoboye guhangana, kuko basa naho bamaze kugenda basubira inyuma. Ni mu gihe M23 yamanukanye bitwara ukarahabutaka, imbunda ziremereye cyane BM24 Combat ndetse tanka nini zirasakure, imbunda nini cyane zamaze no gushwanyaguza ubwirinzi bw'ikirere mu bice ingabo z'u Burundi, by'umwihariko abasenior officers bakoreragamo aho bari bafite ibirindiro. Imihanda ibiri yerekeza ku bitaro bya Uvira bikura harwariye inkomere, ndetse bivugwa neza ko nimwe mu mirambo y'abarundi abasenior officers baguye kuri urugamba batoroherezwa ku butaka bw'u Burundi nabo ariho baherereye. Ibi byose biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibi bitaro byamaze kugenda bivugwa neza ko biri kugenda bigabwaho ibitero mu ibanga rikomeye cyane. Ubutasi bwa M23 amakuru aremeza neza ko bwamaze gukurura izi nkuru, ndetse bwamaze kugenda buzishyira ku mugaragaro. Amakuru aravuga neza ko inkomere nyinshi cyane zirwariye mu bitaro bya Uvira zisa naho kuzihakura biri buze kugorana. Hagaragaye amakuru avuga neza ko hagombaga kuza amamodoka asanzwe arwara abarwayi nka ambulance ashobora kubadeplasa akabajyana mu bindi bice, kuko bamenya amakuru ko aba bakomeretse ndetse bashobora kuza gusangwa muri ibi bitaro bikaba byaba bibi cyane. Ibyaje gutuma rero hongerwa ahubwo imbaraga kuri iyi mihanda ibiri nakubwiraga, aho urujya n'uruza rwaje guhagarikwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana imihanda yerekeza ku bitaro bya Uvira, by'umwihariko igice gisanzwe kirwariyemo aba basirikare, bisa nkaho iyi mihanda yose yamaze kuba yafungwa, ndetse ibi byose byakozwe mu nyungu z'aba barundi barembeye muri ibi bitaro, inkomere zikomeye cyane, abacitse amaguru. Hari n'abasirikare bivugwa neza ko ari 3 bafite ipeti rya kapiteni ndetse na second lieutenant umwe barwariye muri ibi bitaro nyuma y'uko bakomerekeye ku rugamba. Aba rero kubohereza hakurya ku butaka bw'u Burundi bisa naho ari ukwisemera. Bari bafashe umwanzuro ko bagomba kuvurirwa kuri ubutaka bwa Kongo, maze bakazaba bataha mu gihe bamaze koroherwa. Ibi byose rero bisa naho bigiye guserebekwa mu gihe M23 yaba yatangiye gusheringa muri ibi bice. Bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyaza gufata dukeya turi hafi, bakaza kuba bakura amaguru mu nzira, kuko ikigaragara basa naho bamaze kugotwa ndetse bamaze kuba bazengurukwa mu bice bitandukanye. Amakuru rero atugeraho aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje gushinjwa gutererana abarundi, kugeza ubwo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo batari no kugaragara mu barembiye muri ibi bitaro. Ubu tuvugana M23 yageze Sange ndetse na Plaine de Ruzizi, ibice binini cyane yamaze kwirukanamo aba Wazalendo. Hari amabariyeri menshi cyane ajya mu makaritsiye, twavuga neza ko akomeye muri ibi bice, dore ko iki
igice cya Plene ni kimwe mu bice bituwe ndetse bibarizwamo abaturage bafatwa nk'aho ari abaturage bari sivilize nk'uko byagiye bigaragara. Iki gice rero mu gihe 2023 yajyaga kuhava yahakuyemo n'ubwirinzi bw'ikirere. Kuri benshi bavuga neza ko ishobora kongera kuza kugarukana bimwe mu bikoresho birimo n'ubu bwirinzi, kwirinda drones cyangwa se kajugujugu z'intambara z'igisirikare cya leta ya Kongo zakongera kuba zirasa muri ibi bice. Ubu tuvugana rero ubwoba bwatashye Tshisekedi, arimo arahamagara ubutitsa hakurya Igitega na Bujumbura. Imipanga isa naho yamaze kubapfubana, plan B ntayo kuko indege z'abafashaka mu guhangana muri ibi bice zisa naho zamaze kwangirizwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu buryo bwagaragariye buri wese. 2023 ifatikanyije n'igisirikare cya MLDP kwirwaneho aya madubu akomeje kugenda yirwanaho kugira ngo hashinge ndetse defense zikomeye cyane mu bice nka Minembwe kugira ngo abanyamurenge bakomeze kugenda bagira umutekano. Aba nabo bamaze gusohora itangazo, n'itangazo rikomeza kwerekana neza ko Tshisekedi isikwiye kumufatira ibihano. Yakomeje koshya ingabo ze kugira ngo zikora ibyaha by'intambara nyuma yuko umudugudu wose urashwe n'igisirikare cya Kongo bakoresheje drone. Amakuru aragaragaza neza ko aba basirikare ba MLDP kwirwaneho nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Tshisekedi ibi yakoze ari ibyaha by'intambara, ibintu bikomeje kugenda bishyira na leta ya Kinshasa ku gitutu kuko ishobora kwisanga yafatiwe ibihano bikakaye cyane, birimo nuko Tshisekedi ashobora kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukorera Irahe kugira ngo agire ibyo asobanura ku bijyanye n'ubwoko bukomeje kugenda bwicirwa kuri ubutaka. Ibi kandi Tshisekedi yagiye abikora kenshi cyane, akabikora ariko akabyitirira 2023 nk'uko byagiye bigaragara. Si rimwe si kabiri ndetse si na gatatu ibi bibaye bikaza kurangira Tshisekedi avuze neza ko arimo 2023 yagambye ibitero, ariko kandi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso n'itangazo rigaragaza umubare w'abapfuye ko barenga 50. Ibi byose benshi babibona amarira akazenga mu maso. Twababwira duti Imana ibakire mu bayo, reka twigire mu miripuko ikomeje kubera Walikale ndetse no mu bindi bice abacancuro kuki bakomeje kuba bagorwa n'uru rubanza. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Walikale biri kuberamo imirwano, ariko kandi ni imirwano iri kugaragaramo FDLR nyinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba mu makuru tubona, ariko naho hakaba hari kugaragara ibice 20 turi kugenda yigarurira, nubwo ahangaho ho bisa naho bitoroshye. Izi ngabo zihari zisa naho zifite imbaraga bitandukanye n'ibice bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Kisangani ntabwo kiri gukoreshwa neza bitewe nuko 2023 yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane, ndetse bimwe mu bikoresho bikaza kwangirika. Indege nyinshi cyane ntabwo zishobora guhagurukira kuri iki kibuga. Drone zakorerwaga ahangaha ndetse zikanateranyirizwa kugira ngo zize kuba zagaba ibitero. Ibi byose bikozwe n'aba bazungu b'abacancuro bo mu itsinda rya Burakawota. Aba bose basa n'abamaze guhunga iki gice kugira ngo 2023 itaza kugira abo ihitana. Ni ibitero 2023 nayo yakoze ku munsi w'ejo ikoresheje drone zo mu bwoko bwa kamikaze z'ubwiyahuzi. Izi drone nimbi cyane nazo mu gutwara ibisasu ndetse zikageraho zikabisandaza, n'iz'ubwiyahuzi nyine nazo zihita zisandara. Ibi ariko ntabwo bikorwa kenshi kuko zisa naho zihenze bitewe nuko zikomeza kugenda zikoreshwa gake cyane, kabona n'igisirikare cya leta ya Kongo ntabwo ari kenshi cyane gikoresha izi drone. Ibintu rero bikomeje kugaragara nkaho bidasanzwe. 2023 yongeye kongera uburinzi bwo ku kibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yuko yari yamaze kumenya neza ko ari gutegurwa igitero gikomeye cyane gishobora kuza kuba ari nk'igitero cyo kwihorera nyuma yuko aba bacancuro baje kuburirwa irengero, maze amakuru akaza kumenyekana neza ko bapfuye n'izindi ngabo z'abarundi ndetse bagwa muri Tanganyika nyuma yuko umuriro w'ibisasu biremereye cyane byari bibari mu bitugu 2023 turi kubarasaho ndetse baza gukizwa n'amaguru. Ubu rero amakuru avuga neza ko iki gitero cyagombaga kujya hano ku kibuga cy'indege cya Kavumu aho 2023 ikontorora kitakibaye, ndetse 2023 yaje kumenya aya makuru kongera uburinzi bukomeye cyane kugira ngo bataza gutungurwa bakaba bakorwamo akazi n'iki gisirikare cya leta ya Kongo gifatanyije n'iri tsinda rya Burakawota. Nanone ntabwo twava muri izi nkuru tutagiye
zagiye mu bice bitandukanye birimo nka za Masisi. Ngo nkubwire neza ko ahitwa ku Bidegu ubu tuvugana naho hakomeje kubera imirwano. Benshi cyane bari kwibaza atese kubera iki imirwano iri kubera mu bice bitandukanye birenga 4-5 mu gihe byari bizwi neza ko ari Puezero na Fizi urwo duce gusa nanone two mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibi byaje bite? Ibi byose byatangiye nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, niho M23 yahise ifata umwanzuro wo gutanga distance nini cyane na defense zayo kugira ngo yirukane aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na FDLR muri rusange. Ibi yabigezeho ndetse ikomeze kugenda yigarurira ibice bitandukanye nk'uko uyu mugambi watanzwe ndetse ukaza gupangwa na General Sultan Makenga kugira ngo hatagira kongera kubaho gutakaza bamwe mu basirikare bakomakomeye muri uyu mutwe. Arasobanura byinshi cyane ku bijyanye n'ikitwa balkanization gikomeje kugenda kivugwa gishoboka kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ndi butinde kuri ibi ngibi ngo ndetse nkomeze kuba mbikubwiraho byinshi cyane ngo nkomeze kugenda mbicukumbura. Na makuru ari breaking dukomeza kugenda dukurikirana ndetse tukakomeza kugenda tuyababwira. Inkuru zigezweho nonaha ku mirongo y'imbere nizo tugiye kukubwira muri aka kanya. FDNB abadede izi n'ingabo za leta y'u Burundi zongeye gukomwa mu nkorokora ku buryo bukomeye cyane na M23 nk'uko amakuru abivuga. Ariko kandi iri tsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bari bashyizwe ku mirongo y'imbere ku rugamba benshi batangaje neza ko bashobora kutazagaruka kuri iyi mirongo kuko impfu ziri kugaragara kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba zisa naho ziyongereye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Ubwoba ni bwose. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhura n'uruva gusenya kubera ko guhuza kwa FDLR, FDNB, FARDC aba basirikare b'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo na FDLR guhuriza ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse n'ibyemezo byajemo n'aba bacancuro bikomeje kugenda bigorana ndetse bikagaragara nkaho binagoye kugeza muri aka kanya. Inkuru ziri kuvugwa Uvira, imirwano irakomeye cyane ndetse no mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana ibiturika biremereye. Ubu tuvugana imirwano igeze Karenge ndetse na Minembwe. Puezero ho amasasu ntahagarara ni segonda rimwe. Makabora ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Drone z'igisirikare cya Kongo zikomeje kugerageza kuhasheringa ndetse zigaragaza umuvuduko udasanzwe nk'uko benshi mu basesenguzi bakomeje kugenda bavuga neza ko aya ari amabara ari gukorwa n'iki gisirikare nk'uko amakuru abigaragaza. Urugamba ruragaragaza ko bamwe bari gutsinda abandi bagatsindwa, ariko igisirikare cya Kongo cyo cyakomeje kugaragaza intsinzwi ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru abivuga. Twagerageje kuganira n'umwe mu baturage bakomeje kureba uko operasiyo ziri kubera Karenge ndetse na Karemi by'umwihariko n'ahitwa Puezero zikomeje kugenda. Yatugiriye ati ni byinshi cyane twabonye kuva iyi ntambara yatangira, ariko kandi bisa naho ari bishya. Nta ntambara yigeze iba kuri ubutaka bwa Uvira ndetse na za Bukavu imeze nk'iri gutegurwa. Turabona M23 ikoresha imbaraga zidasanzwe ndetse n'intwaro rutura, ibifaru bishya ndetse harimo n'intwaro zirasa kurenge. Ubikubwira ibijyanye n'igisirikare ndabizi kuko naragikoze, uretse ko naze kugiriramo accident. Urabibona ko nta kaboko ngira, ariko ndabibona cyane ko ibiri gutegurwa hano ari ibintu bikomeye cyane. Rero intwaro ziremereye mba nzireba nkazibona, mba ndeba izi ntwaro zirasa kure za 0155 ndetse n'izindi ntwaro za 255 ndetse na 122. Izi zose ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tata nini cyane zirasa mu birometero 60. Izi zose zirahari. Ese ninde wababwiye neza ko M23 kuri ubu idafite ubushobozi bwo kurasa Uvira? Ese Uvira ko yayigose ndetse ikaba ifitemo n'abashagire bayo muri uyu mujyi wa Uvira turimo? Kuko ngewe Maneko ndamureba nkamumenya, barimo cyane turirirwana. Muzi neza ko M23 ifite ubushobozi bwo kuba yatangira gusheringa hakurya i Burundi, nyamara ibi perezida w'igihugu cy'u Burundi ntabyaze. Kongera abasirikare kuri ubu butaka bisa naho ari ibintu byo kuba yongera sase mu muriro, kuko umunsi umwe muzabyuka mwumve ibinyamakuru bikomeye cyane ku isi biri kuvuga inkuru z'uko M23 yatatse u Burundi.
ntabwo izaba yabwatatse koko ngo ibufate, ahubwo izaba yaharashe, kuko benshi cyane bagaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi aricyo cyagiye kigorama 23 ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubwo rero ibi biri kuba muri uyu mujyi mu by'ukuri bisa nkaho intambara izahaba itigeze ibaho. Ubundi ntabwo njya mpunga urugo rwanjye ngo mbe najya mu nkambi cyangwa mu bindi bice, ariko mu gihe habatangiye kugaragara ibiturika nzafata iya mbere, kuko nge nzi kureba ikirere nkamenya ikiza kuvamo. Intambara izaba hano izasiga benshi cyane bahasize ubuzima. Ibi mbivuze uyu munsi, nazabisubiramo. Uzampamagare umbaze byinshi cyane mu gihe imirwano izaba yarabaye hano, nzabigusubiriramo. Umujyi wa Uvira uzafatwa na 23 biragaragara 85%, ariko hazagwa abasirikare benshi cyane. Abaturage bose nakubwira, ingabo z'abarundi zo n'ubu zatangiye kugenda, bisa naho urugamba rwazigoye. Gusa bamwe baragenda abandi bakaza, bamwe bagenda babaye imirambo, abandi bagenda bacitse urugamba. Ibintu bibera hano mbese nagahoma munwa. Izi wazalendo nizo zihangayikishije abaturage, naho bo basa n'abamaze kwiyakira ku kizaba. Wazalendo zibatera umunsi ku munsi, zikabambura ibyabo, zikababuza amahwemo. Ibaze ko nk'iri duka ritwegereye rishobora gusora nibura 3 ku munsi. Ibi ngo ni ibiryo by'abasoda. Rasiyo y'abasoda niyo terimo ikoreshwa hano, ndetse utabitanze ashobora gufatwa nk'umugambanyi, akaba yafatwa nk'umwe mu bafasha 23. Uhebera urwaje nyine ukabitanga. Ariko ndagira ngo mbabwire neza ko amahanga ari kurebera ibiri gucurwa mu gukorerwa ahangaha Uvira, ntazagire byinshi avuga mu gihe bizaba byamaze kuba. Twe turabivuga, 23 iratabaza. Ingabo zitandukanye ziri muri uyu mujyi wa Uvira zirenze umubare wakabaye urimo hano. Abaturage nta bwinyagamburiro bafite. Ni gute mutekereza neza ko hano hatazaba ikintu gikomeye cyane ndetse kizahora kibukwa mu mateka y'isi ndetse na Afurika? Ibi mbivuze nonaha kandi nzabisubiramo. Umujyi wa Uvira uzabamwe ibintu amahanga yose azajya avuga, nyamara byarateguwe arebera. Uyu ni umwe mu baturage baherereye mu mujyi wa Uvira waganiraga n'umwe mu badufasha kubona amakuru, amubwira byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba. Inkuru zikomeje kugenda zicicikana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone Burundi bongeye kongera imbaraga, 23 nayo ikongera imbaraga. Kuri ubu bari gusunikana, ntabwo tuzi uza kugwa inyuma. Amakuru aragaragaza neza ko systeme ziri gukoreshwa muri uru rugamba bisana na tactique nshya, kuko igisoda cy'u Burundi kuri ubu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, uyu utetse igihugu cy'u Burundi, yongeye gutanga consigne, ababwira neza ko agashimwe heruka kuba hari ako kwirukana 23 mu bice bitandukanye, ariko bisa naho ari kubakorera umusaraba uremereye cyane. Nyaruhinga nakubwiye neza ko aha na Karingi ari hamwe mu hari kubera imirwano karabutaka, nivuta ni kuvute. Ni inkuru zigaragaza neza ko hari imiripuko ikomeye cyane, ibiturika biremereye cyane, imbunda ntoya nini zongeye kumvikana nk'uko benshi cyane babivuga. Ariko abasobanura byinshi sibo bavuga neza ko abakomando ba 23 basoje amasomo za Canzu mu minsi yashize, nabo baje ku mirongo y'imbere ku rugamba muri uyu munsi. Ari nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi cyagowe n'aya maraso mashyashya y'igisirikare cya 23 asa naho afite tekinike na tactique z'imirwane zisa naho zitari zimenyerewe kuri imirongo y'imbere kuri uru rugamba. Amakuru agaragaza neza ko uko imirwano imeze kugeza ubu ari ibintu biri gushyiramo 23 muri avantage yo kuba yatsindira urugamba. Nk'uko biri kugaragara, ingabo z'abarundi ziri gusubira inyuma, bikagaragarira buri wese. General Sultani Makenga yavuze neza ko iyi mirwano itazigera ihagarara mu gihe icyo bifuza kitaragerwaho. Gusa ntiyasobanuye neza icyo bifuza, ariko bisa nkaho 23 ikomeje ibikorwa byayo byo kuba yakigarurira Uvira, maze igahita itangira gufungira ku mipaka, maze abaturage bakagira amahoro. 23 ikabira babohoye 100%. Ibi rero benshi bavuga neza ko bitaragerwaho, kuko Uvira ikiri mu maboko y'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Mu gihe 23 yabiyigaruriye, ishobora guhita itangira gucrosinga amaborders ndetse igatangira gutuma iyi Kivu zombi zigira ubwigenge, by'umwihariko ikaza kuba ihakontorora. Ndetse benshi bakavuga neza ko iba ari byo byateye ubwoba bukomeye cyane perezida w'u Burundi, agakomeza kongera ingabo, avuga neza ko guturana na 23 ari ibintu bigoye cyane, bishobora gutuma umutekano w'igihugu cy'u Burundi ngo uhungabana. Avuga neza ko Red Tabara ishobora kwifashishwa ndetse ikaza kwinjira mu izina rya Red Tabara, ngo kandi arimo 23
M23. Red Tabara yo ivuga neza ko ifite uburenganzira bwayo iharanira ku butaka bw'u Burundi ntaho ihuriye na M23 ishinjwa gukorana nayo, ariko kandi benshi bakavuga neza ko M23 intego ifite kuri Kongo zijya guhura 90% n'izo Red Tabara ifite ku butaka bw'u Burundi, kuko bose baravuga neza ko abo baperezida banze ko impunzi zitandetse ko hari abafatwa nkaho ari ibicibwa, mu gihe ibi bisa naho bikomeje gutuma ibihugu byose bigira impunzi zitandukanye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ibintu bikomeje kugaragaza neza ko aba barevolutionnaire batabyishimiye cyane. Inkuru iva Uvira iravuga neza ko ingabo z'u Burundi na FARDC bongeye gusubiranamo nyuma y'uko Wazalendo arizo zabiteye. Wazalendo zongeye kurasa mu birindiro by'ingabo z'abarundi, ariko ziharasa zisa naho zibikoze mu izina rya FARDC. Abarundi nabo bahise batangira gusubizaho amasasu yaturukaga, biza kurangira intambara iremye hagati y'aba bafandimwe bari gufashanya, ariko kandi ibi ntago byatinze kuko communication ndetse n'abayobozi babo baje kubabwira neza ko nta mpamvu yo kurasana ari Wazalendo zibikoze kubw'impamvu zitaramenyekana, ariko kandi benshi bavuga neza ko ari impamvu zijyanye n'ubutunzi, kuko iminsi 3 irashize Wazalendo zitarahambwa agahimbaza musiki, mu gihe abarundi ubu ngubu bameze neza, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo Tshisekedi yabahaye amadolari kugira ngo bakomeze kwa advancinga ndetse na murare yiyongera. Igisa n'imperuka abasirikare ba M23 nyuma yo kwitaza indege na drone byari byahagurukiye Kisangani ndetse no ku butaka bw'u Burundi bije gutanga icyo twakita nk'imperuka kuri uyu mutwe. Bisa nkaho M23 yabakwepeye muri iyi misozi, ndetse yari ifite amaroketi ashobora guhanura indege, biza gutuma izi ndege zidakora akazi kari kazizanye 100%. Nubwo bivugwa neza ko zarashe ndetse amasasu menshi cyane, niyo yahaye confidence izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zize kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, zitangire gusheringa, ariko kandi zigiriye inama ari nayo yazikozeho yo kurira iyi misozi kugira ngo nazo ziyikontorere, ndetse zakekaga ko nta defense zikomeye cyane za M23 zihari, nyuma y'uko hari hanyuze izi ndege ndetse n'amadrone bisa naho biri gukukumba bikubura. Aba rero gutangira kurira iyi misozi kugira ngo aka kavura ndetse kari na kenshi cyane kaze guhita bamaze kuba bahafata, maze batangire kwa kontrola, babona uburyo bwiza bwo kurasa bitabagoye. Ibi nibyo byabaguye nabi cyane igisirikare cya M23 mu kubareka bagatangira gutondagira iyi misozi, ndetse bamwe bari bafite n'inkoni zo kwicumba, basaga naho ntacyo bari kwikanga cyane, gusa intwaro bazifite cyane. M23 kimara kubona abanyuma bageze mu cya kabiri cy'umusozi, iyi yatangiye gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Ubunyerere bwari bwinshi cyane, kuzamuka ngo bahangane na M23 iri kubarasa isa niba ari hejuru, byo byasaga naho bidashoboka. Mu bijyanye n'urugamba bisa naho binagoye. Aba rero batangiye kugerageza kurasa kugira ngo basubire inyuma bitonze, ariko byabagoye. Ubu bunyerere ndetse urubobi rwinshi cyane rwo kuri uyu musozi, ni naho havuye iri zina ry'iyi operation Karahabutaka. Mu kurwana inkundura, imvura nyinshi cyane iba ari ku bitugu, abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gufata umwanzuro. Benshi cyane bavuga neza ko nta yindi shuwa yari ihari, umwanzuro wo kusubira inyuma, ndetse uraswa akaba yaraswa mu bitugu, kuko guhangana byasaga naho bigoye. M23 si ukubarasa, irabacucuma. Ubu tuvugana telefone ziri gucicikana, yaba hakurya i Burundi abakamanda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bari gutanga amakuru, telefone ntiba ku gutwi, ari nako abatanga amakuru i Kinshasa bavuga neza ko ibintu byabaye bibi cyane. Iyi misozi ndetse n'imwe mu misozi yabereyeho imirwano ikomeye cyane, yatumye benshi cyane bavuga neza ko igisirikare cya M23 gishobora kuba gifite uburyo bw'imirwanire bishya. Ahangaha ku bidegu neza ndakubwira neza ko ibyahabereye ndetse na Karingi bitazibagirana mu mirwano yabereye ku butaka bwa Kongo. Iyi operation yaje gukomeza kuko M23 ntabwo yabaretse ngo abo bari gusigara bagende utyo gusa, yabakurikije amasasu, ariko kandi yirinda kumanuka kugira ngo itaza kugwa muri ambushi za bamwe muri bo. Gusa yatangiye kubarasira kure, kuko M23 nubwo yakoreshaga imbunda zitaremereye cyane, ariko kurasa abasa n'abayiri hasi byayoroheye cyane, kugeza ubwo yatangiye no kubarasa bageze mu bibaya kugira ngo ibereke neza ko nta n'impuhwe yari bafitiye mu by'ukuri. Abasirikare batakarije ubuzima muri iyi mirwano ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi na
w'abazarendo ntabwo baramenyekana umubare kuko ni benshi cyane, barashwe ndetse mu bunyerere bwinshi cyane, amazi yivanga n'amaraso. Ibintu bivuga ko aba basirikare ari bamwe mu bapfuye urupfu rubi. Ntibashoboraga kumanika amaboko ngo bibakundire kuko kari akavuyo k'imirwanire n'ubunyerere. Utaguye yabaga ari gukurura inda, uhagaze nawe yabaga acanweho umuriro. Ibintu byagoranaga kugira ngo babe banakitanga mu maboko ya M23 cyangwa se berekane ko batsinzwe maze bamanika amaboko. Ibi rero nta cyari gisigaye uretse guhatwa amasasu n'umuriro. Ibintu byagaragaje neza ko uru rugamba ari urugamba rutari rworoshye cyane muri operasiyo Karahabutaka. Operasiyo yiswe Urubobi nimwe muri operasiyo Karahabutaka nk'uko bitangazwa zaba ariko M23 yasaga naho yari yabiteguye, ariko imvura nyinshi cyane yaguye muri ibi bice ikaba yabafashije mu kunoza uyu mugambi ndetse no kunoza operasiyo zari zapanzwe nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana M23 muri ibi bice isa naho itafite akazi gakomeye cyane kuko yamaze gutanga umwitangirizwa. Ingabo nyinshi cyane zahaguye, bisa nkaho nta wongera gutekereza kuhagaba ibitero. Karingi ndetse no ku Bidegu ahangaha niho hongeye kubera imirwano Karabutaka. Katanyama FARDC yongeye kugerageza kuba yarwana inkundura ngo itsimbure M23 gusa birabigora. Inkuru itugiraho neza iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutakaza indege y'intambara ikomeye cyane yari hagurukiriye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubu ngubu kongera kohereza indege ku mirongo y'imbere bisa naho biri kugorana kuko amakuru aremeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo bije cyakoresheje muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho ubu yamaze kwikuba gatatu yari yapanzwe kandi urugamba rugikomeje. Abasirikare bo bahaguye ni benshi cyane nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakomeje gusobanura neza ko kugeza ubu ngubu ntawatinya kuvuga neza ko M23 iri gutsinda urugamba ndetse iri imbere cyane iyoboye, kuko ikomeje kugenda ikora ibitendo Karabutaka, ibitendo bidasanzwe mu birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za leta ya Kongo. Imisozi miremire M23 yamaze gutanga igisa naho ari umutekano ku madubu ndetse n'izi ngabo za twirwanaho nyine nizo zitwa madubu, bitewe nuko M23 yari yamaze kugenda itanga support ikomeye cyane na ramforo kuri izi ngabo zirinze abanyamurenge ahangaha za Minembwe. Minembwe nta gace kari guhigwa ku buryo bukomeye cyane kuko benshi bagaragaza neza ko aka gace ka Minembwe bisa nkaho abazareno ndetse n'ingabo za Kongo bahafitiye inzika yo kuharimbura ndetse bakaba bahamara nk'uko bigaragara. M23 mu kwambura ingabo za leta ya Kongo FARDC intwaro ndetse no gukomeza kugenda ikora ibitendo Karabutaka nibyo byaje gutuma isaguriraho aya madubu kugira ngo akomeze yirwaneho maze binorohereze M23 akazi ko gukomeza kuba haramfuro. Inkuru ivuga neza ko abasengeye imurenge ibyabo bitangiye gusubizwa kuko bisa nkaho M23 yamaze kuhatekanisha, uretse ibitero bike nabyo bishobora gukoresha indege. Abawazarendo ndetse n'ingabo za Kongo kongera kurasa muri ibice bidashobora kubakundira ndetse ahubwo bagiye kure cyane bishobora kubagora no kugaruka muri ibi bice, uretse ibitero by'indege ndetse zisa naho zo ziba zigamije kurimbura buri kimwe. Ibindi bitero bikomeye cyane bisa nkaho rwose byanahagaze. Aha benshi banavuga neza ko abanyamurenge bari barahungiye mu bice bitandukanye bya Kamanyura ndetse no mu nkengero zaho bashobora kwigarukira mu rugo mu Minembwe, kuko ubu tuvugana kugira ngo intambara yongere gusubira muri ibice bya Minembwe bishobora gufata igihe kinini cyane kuko amadubu yamaze no kubona intwaro ndetse yamaze no gushinga amadefense akomeye cyane. Mu gihe M23 gikontorora ikitwa Puezero, ubu tuvugana hagaragara neza ko aha harinzwe cyane ndetse nta n'uwakongera kuhavogera, ariko kandi benshi bakavuga neza ko abanyamurenge batahita bataha mu gihe M23 itarafata umujyi wa Uvira 100% kuko bisa nkaho hashobora kuba ibitero bitunguranye bikongera kubagora mu gihe baba bari muri ibi bice, bakongera gusabwa guhunga. Nyamara harimo abamama bakuru nk'uko byagiye bigaragara ko ari nabo bagiye biganza mu mibare y'abagiye bahungira muri ibi bice bya Kamanyura ndetse n'ahandi. Byamaze kwemezwa neza ko barikanizasiyo cyangwa se uburyo bwo gucamo igihugu cyabuze amahoro bushobora gukurikizwa kuri ubutaka bwa Kongo. Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye birimo Bukavu, Goma, Sake ndetse n'ibindi bice bitandukanye
bitandukanye. Aha hose M23 yagiye yigarurira ikaba yabasha kuhashakira ubwigenge ndetse ikaza kuba iba imwe mu mpamvu zikomeye cyane Kongo yacikamo ibice bibiri. Balkanization ikaba irabaye ndetse benshi bavuga neza ko yateguwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi agakomeza kuzutaguzwa ndetse ajurajuzwa azenguruka ibihugu mu gihe batamubwizaga ukuri. Ibi kandi benshi bavuga neza ko byari bikwiye kuko ubwoko bw'abanyamurenge yaba ubuherereye mu buhunzi ndetse n'ubuherereye mu bihugu bitandukanye by'imahanga bushobora gutaba kagaruka muri Kivu nk'uko iyi repubulika yakitwa iya Kivu aho kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa se ya ruguru nk'uko bigenda bitangazwa. Ariko kandi benshi bakomeje kuvuga neza ko balkanization igihe yaba idashobotse M23 yagakwiye gushaka uburyo iki gice cyakegurwa ku butaka bwa Kongo, ndetse M23 ikaba yasaba amahanga ndetse ikaza kuba yasaba u Rwanda ibi bice bikomekwa ku Rwanda. Benshi bati ibi ntibishoboka, abandi bati aha n'ubundi hahoze ari mu Rwanda. Ngira ngo murabizi ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ibyiganjemo abaturage bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko ibihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose byahoze ari ku butaka bw'u Rwanda, nuko inkundura y'abakoloni niyo yaje gutuma u Rwanda ruza gukatwa ubu butaka bitewe nuko abakoloni aribo batanze imipaka, birangira u Rwanda rutakaje ubutaka ndetse bunini cyane. Ubu butaka ndetse bigaragara neza ko n'abahatuye bavuga ndetse banakoresha ikinyarwanda ndetse n'imico ari nk'abanyarwanda. Benshi baravuga neza ko ahangaho ubundi hakabaye hagarurwa ku Rwanda kugira ngo n'abahatuye bareke gukomeza kugenda bishishwa n'iyi leta ya Tshisekedi ibashinja kutaba abakongomani. Benshi ntabwo babivugaho rumwe, bamwe bati M23 niyigenge, balkanization niyemezwe kuko n'ubundi ni ibintu bisanzwe bibaho maze igire Kivu Republique nuko amahoro ahinde. Abandi bati ubu butaka nibusubizwe ku Rwanda ndetse n'ubundi hahoze ari mu Rwanda ni ibintu bizwi, nuko umwaduko w'abakoloni waje ukagabura imipaka nabi utagendeye ku byahoze biriho mbere. Benshi barakomeza guterana amagambo ndetse banungurana ibitekerezo. Wowe uribaza ngo hashobora gukorwa iki mu gihe ikimwe muri ibi cyaba cyemewe nk'uko amakuru agenda abivuga. Gusa nubwo bimeze bityo kandi biturika byo biracyavuga ndetse biracyaturagurika mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice nka za Kisangani ndetse na za Rucuru. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ibi byose hashobora kuba nta na kimwe kizashobokamo, ahubwo hazashoboka igisa nuko Tshisekedi azakomeza guhuruza amahanga bikarangiramo M23 ibaye muri ibi bice, ariko kandi kwibamo itabibamo nk'igihugu runaka, ahubwo ibamo nk'inyeshyamba zabohoje ahantu ndetse igihe kikaba cyagera ikaza kwirukanwa kuri ubu butaka. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kuzagurana ndetse bikaba byateza intambara karahabutaka karundura, intambara ishobora kuzatuma akarere k'ibiyaga bigari kose gatigita mu gihe M23 yabishizweho igitutu n'amahanga, by'umwihariko arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ive kuri ubu butaka nk'uko inkuru zigenda zibivuga. Ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko igihugu cya Kongo gikomeje kugenda cyumvikanamo ibitari byiza biri gutuma Tshisekedi ataryama ngo asinzire. Niba hatangiye kuza traces zo kuba yagaburwa ndetse ngo yamburwe ubumwe mu butaka, nyamara ubu butaka buherereyemo amabuye y'agaciro akomeye cyane nk'umwihariko mu gice cya Rubaya ahacukurwa akayabo k'amabuye yoherezwa mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibindi birombe bitandukanye biri muri Kivu. Aha rero Tshisekedi niho hatuma akomeza gukora ingendo z'urudaca, ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agatakambira Trump, akikoza mu Bubiligi agatakamba avuga neza ko azabaha buri kimwe cyose maze ngo bamuhe intwaro ndetse zikomeza kugenda zimufasha. Nubwo aba bacancuro ndetse n'abandi bari kuza kumuha umusada bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya kuri ubutaka bwa Kongo, ntabwo bimubuza gukomeza guhatiriza ndetse avuga neza ko iki gihugu gishobora kuzamwamburwa mu gihe amahanga yaba akomeje kurebera M23 ikomeza kumugabaho ibitero rutura nk'uko akomeza kugenda abyivugira. Benshi cyane bakomeje kwibaza kuri izi nkuru. Bamwe bati igice M23 ikontorora nihabwe ubwigenge maze igire Repubulika ya Kivu nk'uko byagiye bitangazwa, igire ubwigenge, ihabwe idarapo ndetse dore ko yatangiye no kubinugwanugwamo ndetse ize guhabwa indirimbo y'igihugu ndetse igire n'ibirango bishya. Abandi bati reka izi nyeshyamba zajya zihora zigabwaho ibitero bitandukanye na leta ya Tshisekedi biva i Kinshasa, ahubwo ibi bice byari bikwiye komekwa ku Rwanda maze amahoro agahinda, dore ko no muri ibi bice abahatuye bavuga ikinyarwanda. Ibintu benshi cyane batari kumva bishobora guhita bifatwa nkaho u Rwanda ari
rwatumye M23 kandi mu by'ukuri atari ko bimeze. Ibi rero birakomeza guteza intugunda ndetse n'ibiganiro by'amahoro bigakomeza kugenda bidindira ku bw'izi mpamvu, bigatuma benshi cyane mu bakurikiranira hafi iby'iyi mirwano basobanura neza ko itazigera irangira na rimwe mu gihe hatabayemo kimwe muri ibyo bari guporopoza. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabije gufata amabuye Tshisekedi yayemereye, benshi batekereza neza ko ibibazo bishobora guhita bikemuka, nyamara nta kizaba gikemutse kuko M23 ibice irimo izakomeza ibikontorore, mu gihe Tshisekedi wabazi neza ko ibice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro abanyamerika bazaza gucukura bazamuha igisirikare ndetse bakamuha n'abasirikare n'intwaro nk'uko bitangazwa, nyamara bisa naho ari ukumukina. Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kureshya Tshisekedi, dore ko nawe yamugaragarije neza ko afite inyota y'uko bamuha abasirikare maze agasa n'ugurishije iki gihugu mu butaka ndetse amabuye y'agaciro. Za Rubaya ni hamwe mu ho Tshisekedi yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi mu by'ukuri atakontorora, hakontororwa n'umutwe wa M23. Ibintu benshi cyane bavuze neza ko ari amakosa akomeye cyane gutanga ibyo udafite ndetse gutanga ubutaka udafite, bikagaragara ngaho Tshisekedi ashobora kuba ari gushaka icyatuma M23 igongana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babe bagirana amakimbirane yeruye maze batangire guhangana, kuko yizeye neza ko M23 idashobora gutsinda iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeje kugenda bisobanurwa cyane mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi, by'umwihariko mu bijyanye na diplomatike. Ibi bikomeje kugenda bishobera benshi cyane, ariko kandi nanone ntabwo twagoma muri ibi ngibi gusa, reka twigire no kubiri kuvugwa mu mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru arasobanura neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kugeza ubu gishobora kuba ari kimwe mu bisirikare byagaragaje intege nkeya ndetse kikagaragaza uburyo bw'indisipurine n'ibyaha by'intambara bitandukanye, ariko hakaba hatarigeze hafatwa ibihano ibyo ari byo byose nk'uko byagiye bitangazwa. Benshi bakavuga neza ko amahanga akomeze kwanga kuvuga Kongo nabi kugira ngo akomeze kwisahurira iyi mitungo, byabaye siniteranya nk'uko bigaragazwa mu gihe ikibaye cyose cyegekwa ku mutwe wa M23 uba wagerageje no kugarura amahoro mu bice abaturage barimo. Zeredi Tabara yamaze kugira ibyinshi cyane mu bikoresho karahabutaka ndetse isa naho yiteguye gutera Leta y'u Burundi. Ibi byose byamaze kugenda bititiza Kinshasa ndetse na hariya za Bujumbura, bitewe n'uko Kinshasa ishobora kuza gutakaza inkunga yahabwaga n'igisoda cy'u Burundi mu gihe nacyo cyaba kinjiye mu ntambara kuri ubu butaka. Ibi byose turabigarukaho, ndabifite muri izi nkuru cyane. Reka nanone twinjire mu nkuru zikomeye cyane. Ni inkuru zitubwira neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyongeye kwirukanwa kirameneshwa cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Igice cyari gisigaye nacyo cyamaze kwigarurirwa n'abasirikare batwirwanaho ndetse na M23. Ibi byose ni byakomeje kugenda bigaragaza neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kitagifite aho kumenera ndetse no guhungira. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwira ibikomeye cyane bikomeje kugenda abivugwa. Inkuru igezweho ni inkuru nyamukuru ikomeje kwandikwa n'ibitangazamakuru rutura, aho igisirikare cya Leta ya Kongo cyongeye kugerageza gukora ibyo twakita nkaho ari ibikorwa by'ubugwari nyuma yo gutsindwa, ibikorwa bigamije guhima abaturage ndetse no kuza kubakuriraho ikimeze nkaho ari itumanaho nk'uko amakuru abigaragaza. Iminara myinshi cyane, hari umunara wa Minembwe, umunara wa Mikenke ndetse n'umunara wa Pwezero, ni bimwe mu bice bifite iminara minini cyane ndetse ikoreshwa n'abaturage mu bice bitandukanye. Ni iminara kandi ikoreshwa mu itumanaho ndetse ikaza kuba iminara iriho na za antene zitandukanye, yaba n'amaradiyo agiye atandukanye, akaba ariho afatira icyo twakita nkaho ariho iminara yayo iherereye. Ibi byose byari byamaze gukurwaho ndetse byamaze